May ni khat thathar kan lo chuang kai ta Rainbow Mizo Channel thir tu le ngai thatu jong jong te he thathar hi lim taka mang turin du sakna chibai kan buk thau a chau karmasa April nisom ni le panhia Pahalgam Kashmira firfiak polten poi soilo civilian mianga mazat nunna anla ka wang khan poi khoi tu firfiak khotale athop tu Pakistan sarkar laka India thinurna chu aso sang chojela anin kar boruak cheto tak kara India le Pakistan in kara thiltheng lian tham tak tak om chun zom zel bok ane India hian Pakistan harun don ani ti chu soilok thei animi alawa heti rol hian indona hachua don reng rengin Russia le Ukraine hindo tran ma po khan Russian Sipai 10 military drill kha thakhat chung zat tanaya sarkar froi tu tele security lama mo phur tu te high level meeting po trumtam tak anai bok ane tuna hian Pakistan lam chuan high level meeting annaya anthungai tuatte khovel thriata anpongzar zela heti rol hian India chuan high level meeting annaya anthungai tuatte mipui tele khovel thriata anponzar lo hi atamzo kania heiwang tak hian world leader sang te ngai atha thailo ane tichon the Indian Express chuan voinlama report an pek danin Jammu and Kashmir border district Pathumvela sector ranga inka tonna hathenga Pakistan Sipai 10 line of control ceasefire agreement azona jansari chung hanbo chetna ni tin han report ane ramria inka tonna firing exchange si claimin hansifia lokila border lelam atangin post to post anti antran munve vetranga inka tonna hania masa hetiang hani rual hian trumdanga line of control le ache vela Pakistan army tele Indian army 10 silai an me po pheu nen khan chuan thilinang lo tak ane tichon jan khan azona hazan sarina tan Jammu and Kashmir border district Pathum huam chunga sector ranga achan lewang omlawin Pakistan Sipai 10 Indian army te omna lampang hoin silai hanon met puak lea India Sipai te point anron kalet miltok hian chanlet na hanpe boka Pakistani troops te hian azonin jansari chungjat mai line of control in ka haina thuthung bo chiat na ceasefire violation anai na anitoni tin India official ta chuan han report bok ane nizan masale nizan lampanga hetianga Indian army tele Pakistan army te in ka ton mun hi line of control chawa anitolowa India ramri international border mun ranga in ka na hatheng toa border India Sipai te handiuti na mun border post somthum chuang jata Pakistan army te hian Indian army te hi hanon ka pane hemiom zia chu line of control nilo le Jammu in kar actual ground position line AGPL hanti kilometer za somvel jata thuya in kana hi atheng vetina hania heibaka hian Siachen region lampanga po in kana hatheng bokani tin the Indian Express hian han report bok ane tichon Gujarat state tanga northern bank of Chenab river anti munate in kana chok tel boka diplomatic level ale military lampanga te India le Pakistan in kara borok thalo tak mai tension asan chomek laile rampani te sensitive time hanom mek lain hetianga border lelam pangatanga in ka ton na hi thil serious tak ani bok ane tichon hetianga hello sia hanin kana hi thil khalo tak le serious takani ti nem hetu chu A9 report andon peta nizan hebrilism thumjana khan Pakistan army 10 silai andon me polewang hian silai pangai vek mangin Indian army te chuan han changleta post to post atanga in kana nga soi chu hanina Indian army te hian an post chuasanin Pakistan army te kanatur munram changan zonga line of control cross silawin Pakistan army te kanatur munram changjongin hanve kola hetianga hanti chan chu Pakistan army te hian an post chuasanin Indian army te omna mun posa duty te kanarem changjonga mun tanga hanon ka tak wang ania tichon rampan hi Sipai Pakistan army tele Indian army te hi Kupwara te Uriya te Aknur Muna te Nizan Khan hetianga inveton hian hanin ka pani tin Indian army ten hanve kwalai vel video hi hanon tlangzar ta hane
ti chuan India TV in report an ron pek dan chuan Jammu and Kashmir line of control a buaina hachuak na sa hlea Pakistanin inka hai bo chiat na anei fo wangin Indian Army te chuan nasa takin counter offensive an nei ani tin han report bok ti chuan hetianga Indian Army ten counter offensive an kalpui wang hian official ten hena tanga kan thu don dan chuan Pakistan Sipai te hian an forward post thren khat te an kalsan nia hriat ania Pakistan forward post thren khata Pakistan national flag an zar po an hlipani tin han reporta hei hian an nungtol na hmun te mu thein hatilang chianga official ten han soidan chuan Indian Army ten Pakistan Army telaka counter offensive na tak an kalpuya wangin an rilru lampanga hlauthon na an neya moral lama harsat na han nei hian Pakistan Army te hi forward post atangin an nungtol tirri nin a hriatani antibok India TV hian report an pek chunjom zeldan chuan line of control le international border a Pakistan lamatranga hetianga silai manga inka na hanron cho chuawang hian Indian Army ten an chan let na anasalea Nausara te Sundarbani te Aknur te Bamura le Kupwara baka mundang hengamazata Pakistan Sipai ta chuan Indian Army telakatangin phubalak na nasatak antokane hantibok ti chuan hetianga Indian Army ten an chan let na hawang hian Pakistan Sipai ta chu thren khat an tlan chianin han soi boka Pakistan Ranger te pon an post atangin flag an latha boka hei hi thilmak takania moral tlatniam le tactical retreat chin chiana hangangai thei hani antibok nizana Indian Army ten line of control a Pakistan Army te han chan let na hi Ramri border post somni chuang jatatangin Pakistan forward post somni chuang lakate chanlet na hanpeni hantia tichon Pakistan hian Indian Army te nazo ka hanron chet zuizel hanlo wangin Pakistan sarkar chuan no fly zone hapongta hei hi Pakistan khopui poi motak takate hania Islamabad le Lahore te meini ni thlengin Islamabad khopui le Lahore khopui chungzon vanbo roka te thok thai chi hengthil ma thlo phal ani lawani ti hanpuanga passenger phur thlona te drone tele bungra phur chi thlona mai baka military aircraft zongjong te po Islamabad le Lahore khopui chungzon vanbo roka hian thlo phal ani lawa no fly zone ani tin Pakistan sarkar chuan hanpuangta ane hetianga line of control a ceasefire agreement bo chiat na halen chhojela wang hian live minin report tan pek dan chuan India chuan Pakistan nena vaukhar na khautak apeni hantia India le Pakistan Director General of Military Operation DGMO ta chuan hotline kaltlangin inbiak na hanaya tunhnaya Pakistan Army ten LOC le international border a inka haina bo chena tam tak anai chungchanga Pakistan Sipai ten dan bo chena tam tak anai chu India chuan adem thu hanriat tira Pakistan Sipai te hian inka haina thuthlung han bo chiani chuan aphu tok chanlet na India hian apesel dona line of control a hian engtiang point ceasefire agreement hi Pakistan Army ten han bo chiani chuan chanlet lawin engma aumdon lawani ti anhriat tirboka India chuan a chanlet na natak apek zeldona wangin chu Pakistan tan thil thalo tak ani donani tin han vau khan bok ane hotline kaltlanga Pakistan na hanin biakna hian Director General of Military Operation of India chuan hetianga inka haina thuthlung bo chiatna ceasefire violation India na chanlet dan tur hi Pakistan chuan chiang takin inhretone hatibok hetianga India le Pakistan buena sang chhozel kara hian Sipai chakna manga innek ton na lom jok athen lauthona lian tak aumeka Qatar te Saudi Arabia le Kuwait ta chuan India le Pakistan ta chu insum turin han nge na rampani India le Pakistan ta hi hebiala borok ti chajwal thaizonga chet na neitolo turin kan nge na ne hantia tunaya lian zoka Sipai chakna manga innek ton na le inbe na hathenga ni chuan Gulf nation ho te hian an tur ve ngai turangai ania heiwang hian Gulf ram te hian boina chin felna kongom chun chu Sipai thachakna manga inbe na nilawin in biakna le diplomacy ngai poimo hi atul hlene antibok Gulf nation tele US chuan Pakistan ministerin darkar somni palitranga
darkar somthum paruk chungin Indian Army te hian Pakistan ram chunga operation ron nei thairang ani tia halopuan zar chu thil thalo tak le ram pani tein kara boruak ti so sang tu mai tur hania hei wang hian an du lawani ti han soi chuaka Pakistan sarkarin military te na hayalat apong ringot mai po andem thu han soi chuaka ram pani air force te van boruaka operation nayang maya an thlok kol tamlutuk chu boruak ti chajwal tu hani wangin titlema tijiom turin han ngen bok ane tichoni jan reilam pang dar som pakha tarik ma deuh hret khan live minin report an pek chun jom dan chuan Pakistan foreign minister Ishaq Dar chuan he boina hian Pakistan chu India laka chemha sajo kani don lova mase India hi haron cheni chuan chanlet na natok tak peturin digna chan vo Pakistan chuan hanaya chuwang chuan athung rul na natok tak Pakistan military ten tit for tat move an kalpui don ane ati Pakistan foreign minister Ishaq Dar hian asoi jaldan chuan Pakistan intelligence ten report le briefing minpek dan chuan Indian Army te ral thuam nen hanin singsana salhea chu Pakistan doutur le Pakistan Sipai te na tharum thoa in beinalam hoya an kepen na ne hatibok tichoni sakdar hian India in firfiak polte pahalgama hanchetna khan Pakistanin mo phurna hanai nia hansoya minpu na hi thudik lo ani zia hril fein Saudi Arabia te United Arab Emirates te China le United Kingdom te Turkey te Azerbaijan le Kuwait te Bahrain le Hungary te hena po chiang takin thudik tak chu kan hriat tir to ne hatibok tichon civilian telaka khapoi khoina rapthak tak kha Pakistan point adem hlea khatianga firfiak polte hanchet na wanga ator tu victim te chu Pakistan chuan kantor pui tak jata mase India in diklo taka hei hi ramchanga la kanram min pu chiata min bai phana ta na man atumero hi chu khovel hian andem ron turane hati India le Pakistan in karbo ruak hi aso sang ta hal hle maya India Prime Minister Narendra Modi an operation kalpui dan turte ahun turte tarkat turjongjong po sipai ta kuta dani ti hapon nuwa khan Pakistan hian hlauthon na annai ti hachianga India Today in report tanpek dan chuan Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan United Nations Organization Secretary General Antonio Guterres sabia Jammu and Kashmir pahalgama firfiak polten mi somni paruk rapthak taka hanthana wang khan India chuan darkar somni pali tranga darkar somthum paruk chungin Pakistan ramchunga military operation anron nei mai thaini ti intelligence report kandonga chuwang chuan India le Pakistan inkara hian ronin rolwat turin kangen chani hati hetilai hian the Times of India in report anpek dan chuan tukin jinglam darh ni hapel nuwa khan Pakistan chuan India nen buaina na satak kan nei lain India in douthona warplane jinga Rafale fighter jet pali te chu van borok ka anom na hmuna tranga lau thong taka tlan chaturin na satakin Pakistan chuan annorani ti han claima India sipai te Pakistan ramchunga hanron chethuai donani tia India han puhnu loka line of control atanga naite tea Indian fighter aircraft Rafale fighter jet palilai maite operation naiturang main hanron thoka mase Pakistan lamin nataka hanlo norle ta wangin lauthona nasatak nen han kirle ta ni tin Pakistan hian han puanga mase India media ten report an pek dan chuan hei hi thudikani lauti han soya hei baka hian Pakistan in han puna hian finfiana evidence sengma pholan tur han nei lawane antibok Pakistan sarkar thupuan na PTV news chuan Indian Air Force Rafale fighter jet palibaka Su-30 MKI fighter jet te border naivai tak taka operation naiturang main achang chuan chak tak tak le niam tak taka te hanon thlok boka reconnaissance activity lian tak an nayani tin han report ta heibaka hian Pakistan ramchung bimbar le kotli sectorat te Indian surveillance quadcopter hanti India in thil en thak na le zirchiana tana amhan thin pani chu ankap thani ti ansoi boka mase heng an puna pani te hi the Times of India le the Economic Times te chuan Pakistan hian dot thu han thedar mek nin ashriata
Pakistan state sponsor PTV News satranga Pakistanin unclaim zongjong te hi anem ngenale afin fianatur evidence engma Pakistan hian pek chuatur han nei lawane anti Indian Air Force noya Rafale fighter jet palile Su-30 MKI te line of control chevela anchet hunnia hansai hi nizan tila tukin jing lampang darh ni apel nu deuh hreta khan ani tin PTV News hian an report bok ane Boruak achet zual zelawang hian US Secretary of State Marco Rubio le UN spokesperson Stephanie Dujarric tachuan tuntheng hian India le Pakistan hian diplomatic lampanga inbiak na hanla nei lawa mase tuna hian harang thayang berin boina lian zo ka thlen main diplomatic levela soihona nei turin kan nge na ne anti hetiang ani mek lai hian money control in nizan darsom pakhat le hachan ve harik ma dewa report an pek dan chuan Pakistanin nuclear ralthum manga India hawna chu Jammu and Kashmir Chief Minister Nina Lochal to thin tu le National Conference Chief Nina Chalmek tu Farooq Abdullah chuan Prime Minister Narendra Modi hian engtikong jong point pahalgama firfiak polte chetna wang khan Pakistan laka hian chanlet na hapek ngei hangayani atia Islamabad hian nuclear ralthum manayani ti kankresa renga Massachusetts min khriat non tir lein nuclear in dauna nuclear war mangin New Delhi laka warning anon pea mase nuclear ralthum hi kannei ve thawa Pakistanin anei mapo khan kannei to boka mase nuclear ralthum hi India chuan soirik na kanla nei ngai lawa Pakistan atangin engkim chu haronin tranveka Pakistan hian nuclear ralthum amang lawani chuan India point kan mangdon lawa mase Pakistan hian an mangani chuan keini point kan nei ve thowa kan man nge hangai dona mase chu mipui poi soilo nunau tam tak te tornara phlak tak khentir tu ani dona wangin pathianin chutiang hun chu ron her chhuatir ngai lo se kaduane hatia heti rol hian Farooq Abdullah hian Prime Minister Narendra Modi hian chanlet na pek tur zongjong ai rot chuan full support kapzel donane hatibok ramsang ten India le Pakistan in kar borok thalo tak mai beng dai tum hian o han chome ka mase chu chuan tun thleng hi chuan om zia halanai rilawa NDTV chuan tukin jing dark kwale minute somli panga report an pek dan chuan Pakistan operate Pakistan in an kol thlona zongjong te chu India van borok airspace sa anron tholu remti anilawa kharani tin New Delhi chuan an pongzui le ta ane hetianga India in ati ma niruk kalta khan Pakistan chuan India thlona sumdong thlona le bungrapur thlona zongjong tepo azawa in thok thai chi te Pakistan van borok ka an thlotlang remti nilawani ti hanlo puang to ane tichuan New Delhi hian thuchua an siamatranga halandan chuan Pakistan thlona zongjong le Pakistanin an operate thlona zongjong ta chu India van borok ka hanlo thlok lu tani chuan ka thak ani donani anti Pakistan tana India van borok khar ani hun chung khi meini somni pali jingdar nga le minute somni pakhothengin India chuan akal pui donani ti New Delhi hian han pongjar bok ane tichuan Pakistan Airlines ho Southeast Asia lampanga service train tetan har satna lian tak atheng don ta India van borok ka an tholu remti hani tak lo wangin China lampanga an hel kwal hangai don ta hei hian Pakistan Airlines ho tetan jinkong thui tak asiam bel don ta hane engponi sela diplomatic lama le military lama pressure na tak tak anin peton mek ka in chanlet ton na lian tak tak atheng chomek boka India in Pakistan nena inrem na thuthung hanlo siam to Indus Water Treaty tranga in nudolai lok na hakal puya wangin hei hian Pakistan ramchunga ngong anai mekani ti the Tribune chuan satellite thalak nen report anon naya Indus Water Treaty in ahuam chin luichi rang ta chu Pakistan ramchunga India chuan alwan lutir tlem tial tiala the Tribune chian satellite thalak atranga halandan chuan April nisom ni pakhata satellite in thala ka chuan luipui lian tak tak mai halwan dul dul na mun ta chu April nisom ni le paruka satellite thala ka chuan khomwal le munrawa hachang zo deuh vek tua luipui lian tak kha luite takte te angin korthren khata halwang chau to ne hantia hei wang hian Pakistan ramchunga
ทายทัดชวนละมาฮัรสัตนะอันตกไงโดนตีฮัจเจียงซาปากีสถานโลในตูเตเลทายจิงตูเต็นตูนาโปเฮียนทายจอมนาตานะตุยลักตูรหันในเลววางินฮัรสัตนะเลียนตักอันตกเมกตัวในตีนฮันรีพอร์ตบอกกันเนจักรันอังกฤษชวนให้มิจุงจังอ่ะรีพอร์ตอันเป็กดันชวนปากีสถานโลในตูมีปุยตั้มตักเตอันสรการละกาหันลุงอ้อยละว่ารัมปันฮิตอิงการะอินเชียเทียมเหล่าต้นนะฮีปากีสถานสรการเขียนอาปุนลุนจงอ่ะกัลปุยเหล่าตูรินกันเงนากุดนาทกตูเต็นฮัรสัตนะเลียนตักตักกันตกเมกตัวบวยนะฮีอาปุนลุนเจลันิชวนตูนายฮัรสัตนะเลียนจอกกันละมาชนโดนาจูวังชวนปากีสถานสรการฮีอินเดียละกาเฮียนอินเบงได้ตูรินกันพูดในตีนปากีสถานสรการละกามีปุยเต็นลุงอ้อยเหล่านะอันลันตีรในตีนจักรันอังกฤษเฮียนอันรีพอร์ตบอกกันเนอินเดียทูเดย์ชวนเว้นจนนูดาร์ขัดเลฮัจันเวเวลารีพอร์ตอันเป็กดันชวนปัญจาบอินเดียเลปากีสถานอินรีนะบอร์ดาร์นายบายาเตปากีสถานตรังโดรนอันรอนติดชวดขึ้นวางินเฮงโดรนเตเหล่าดังจัตุรเฮียนอินเดียสรการชวนอันติโดรนซิสเต็มมาดิพลอยนิตีอันพวงบอร์ดาร์นายบายาปากีสถานโดรนรอนกัลเร่งจูอันติโดรนซิสเต็มมังเฮียนกาท่ากันชุนจอมโตโดนนิตีอินเดียทูเดย์เฮียนอันรีพอร์ตเตลบอกกันเน